Kao i svi dečaci u tom razdoblju, nama je svima osnovno bilo da se bavimo sportom i imajući u vidu uslove u kojima se tada živelo, svi smo bili na rukometu i na fudbalu. Ja sam odrastao u delu grada kod Rovčeta, gde je bilo atraktivan rukomet, a kasnije kad sam se uključio sa svojim drugovima, treniram u Radničkom, onda je fudbal bila osnovna obsesija. I to se slučajno, volao sam i bio zaljubljen malo u pisanje, novinarstvo i pisao sam tada u vrlo avangardnom listu Mladi 68. I nešto smo se na nekom redakcijskom sastanku dogovorili da napravimo neki atraktivan turnir u ženskom fudbalu, kao ženski fudbal. Pričalo se tada u svetu da postoje neke profesionalne ekipe, a onda su u Beogradu neke revije organizovale neki turnir rukometašica, košarkašica u fudbalu i to je bilo nekako zanimljivo, više senzacionalno nego kvalitetno fudbalske rečeno. I onda sam ja dobio zadatak da u svojoj školi, pošto sam bio učenik Mašinske tehničke škole, formiram jednu od tih ekipa, bilo je ukupno 16 timova, krenulo je tako. I to je više bila zabava, ali rekao bih redakcijski zadatak i pomalo zadatak tih profesora koji su u školi nisu bili zainteresovani za fudbal, kad je u pitanju devojke. I ja sam se tako našao u situaciji da treba da sprovodim i organizujem to takmičenje. I naravno moje ambicije su bile usmerene ka tome da ja postanem fudbaler, da igram velike utakmice. Mislim da sam imao i talenta, bio sam u dobroj generaciji. Slavko Vidnjanović nam je bio dobar trener, tu su iznikli dobri igrači Radničko kasnije. Ali se to posle tog turnira u Nišu produžilo kao neka moja obaveza, jer su te devojke koje su silno volele fudbal tražile da mi nastavimo da radimo i da treniramo i da ja ostanem da budem trener. Mislim, ja jednostavno nisam imao ni neke ambicije trenerske, više sam voleo da se bavim sportskim novinarstvom i da se orijentišem ka tome da studiram žurnalistiku, međutim, opredelim se ja na Fakultet za fizičku kulturu i tako postanem trener, paralelno sa svojim aktivnim igranjem u Radničkom, a posle u fudbalskom klubu Jastrebac. I odjednom je to postala ozbiljna priča. Fudbalski savez Jugoslavije tada je na preporuku FIFA doneo odluku da mora da se ženski fudbal prihvati kao sastavni deo fudbalskog pokreta. Iako je bilo mnogo otpora, te otpore su upravo pravili i najeminentniji fudbalski ljudi, pa i Miljan Miljanić, s kojim smo mi više od 20 godina pokušavali da nađemo zajednički jezik i da se praktično mesto ženskog fudbala i stvarno obezbedi u fudbalskoj organizaciji. I krenulo je to takmičenje liga. Mašinac je zadržao svoje ime iz Mašinske tehničke škole i polako počeo da osvaja neke prostore. Radili smo mnogo na afirmaciji ženskog fudbala i iza toga su krenuli neki rezultati. Ja sam se ozbiljno posvetio trenerskom pozivu, završio sam fakultet, višu trenersku školu, usavršavao sam se u tom pravcu, shvatio sam da će ženski fudbal biti budućnost, jako to mnogi tada nisu razumeli. I evo danas, posle više od 50 godina, koliko sam u ovom klubu i u ženskom fudbalskom sportu uopšte, ženski fudbal dobija jedno, ne samo pravo građanstvo, nego jednu veliku podršku fudbalske organizacije u celom svetu i postaje najmasovniji, najpopularniji ženski sport na planeti, kao što je to i kad je u pitanju fudbal kod muškaraca. Ja sam sa 25 godina bio selektor reprezentacije Jugoslavije. Mislim da to retko ko može da se time pohvali i ja sam 31 godinu bio selektor reprezentacije. U raznim uslovima, kad se Jugoslavija rasturila 90. i kad je bila ona manja Jugoslavija, pa Srbija i Crna Gora, pa Srbija, sve do 2010. godine, kad sam shvatio da podrška koju mi dobijamo u Fudbalskom savezu nije dovoljna da napravimo neke vrhunske rezultate, i onda sam tražio neke određene promene, nije naišlo na podršku i mislim, nastavili su neki drugi ljudi i u svakom slučaju taj period je period koji je u stvari bila borba za reprezentaciju, za status ženskog fudbala na ovim prostorima, za status i njegovu ravnopravnost sa ostalim ženskim sportovima.
Kako je bilo interesovanje devojčica tada? Tada je bilo dosta predrasuda. Izuzetno, izuzetno. Ja ne mogu da verujem, praktično nekoliko primjera i slučajeva postoje. Kad smo mi rešili da napravimo ekipu u mašinskoj školi tehničkoj, tu su uglavnom muškarci bili. Svi smo mi bili opredeljeni prema mašinstvu, prema nekim stručnim fakultetima i onda su bilo malo devojaka. I ja sam mislio da to mi nećemo moći da skupimo tih 10, koliko nam je bilo neophodno. I pošli smo od učionice do učionice. Znate da su se od 31 devojke 30 prijavile da igraju fudbal. Jeste, to nije bio prav fudbal današnji, pravi fudbal, ali njihova želja, njihov motiv da igraju, da se dokazuju, da mogu da igraju kao i muškarci, mislim, je nešto što me je i ostavilo u toj igri i u tom pokretu. I kako se od tolike selekcije biraju najbolji u jednom trenutku iz fudbalskog kluba Mašinac, čak 10 reprezentativki je bilo? Pa da, znate kako, mi smo imali veliki problem u početku sa predrasudama u našoj sredini. Iako je Niš možda, imajući u vidu neke druge poznatije i modernije centre i u bivšoj Jugoslaviji i šire na Balkanu, bio recimo grad u kome se nije moglo očekivati da će imati takvu podršku. Međutim, mi smo se išli, ja sam išao od kuće do kuće, od roditelja, ubeđivo ih da su one talentovane devojčice koje smo mi mogli da uočimo na školskim takmičenjima i prvenstvima, treba da uključe u aktivno trenažni proces. I imali smo taj problem da se roditelji uglavnom nisu opredeljivali. I to je bilo jako složeno da vi sačuvate. Te su devojčice najtalentovanije odlazile u rukomet, košarku, neke druge sportove, ženske ili ženstvenije u tom trenutku po njihovom mišljenju. Tako da mi nismo imali najbolji kvalitet i najbolji potencijal. To je trebalo nekih prvih 10-15 godina. Negde 85. godine se počeo naglo da menja jer je Mašinac postao škola života, nije to bio samo sportski kolektiv, nego smo mi vodili računa o vaspitanju, da tu budu dobri đaci, dobre učenice, dobar odnos prema tome. Stvarao se snažan kolektiv, stvarala se atmosfera oko kluba koja je bila vrlo pozitivna i roditelji su znali kad dovedu svoju devojčicu u fudbalski klub Mašinac, da će to biti škola života. I niko tada nije ni razmišljao o njihovim karijerama sportskim, o tome da će one zarađivati kao u muškom fudbalu veliki novac, nego jednostavno da one, baveći se sportom, lakše i bolje funkcionišu u životu i da na kraju krajeva i budu bolji đaci, jer je to bio neki motiv. Ako hoćeš da treniraš, moraš da budeš odličan đak, moraš da imaš petice, da nastaviš da studiraš i one su tako ostajale i mi smo tu mnogo tih djevojaka iznedili kasnije. I tada su se javile u stvari prve intelektualke u fudbalu ženskom i onda su se javile stvarno devojke koje su mnogo uložili i trenirale i igrale po 20 godina i bile nosioci naše reprezentacije. Znači veliki broj tih djevojaka je ostavilo pečat i u ženskom fudbalu Jugoslavije. Suzana Stanojević, Danijela Mitrović, Jasmina Ilić, mnogo, mislim Svetlana Ristić, da ne preskače mnogo, a zaista izuzetno veliki broj tih devojaka je ostavilo pečat i mi se time ponosimo danas. Tako da su, a takav odnos Mašinca i takav Mašinac koji u Evropi predstavljao sinonim za neke pozitivne stvari i za pravu afirmaciju ženskog fudbala je bio i primer za mnoge druge sredine u našoj zemlji da se formiraju klubovi, da se krene našim stopama i da ženski fudbal se razvije. I naša misija je bila izuzetno velika i dan danas svi kažu da je Niš centar ženskog fudbala, da je Niš sinonim za ženski fudbal, da je Mašinac jedna najveća vrednost koja postoji u fudbalu i tako dalje. Da li je upravo ono što ste malo pre rekli, ta ljubav prema sportu koja je bila pokretač svim tim igračima, da li je to zapravo ključ za uspeh? Pa jeste. Jeste, devojke su izuzetno mnogo volele fudbal i imale su ambicije i želju da se u njemu iskažu i da dokažu da mogu da ga igraju i zaista su bile talentovane. Zaista su bile talentovane, kasnije su dolazile generacije u kojima su bile vanserijski talenti s ovog područja. Mnogo sti devojaka afirmisalo, otišlo van zemlje, da živi sad tamo. Mnogi žive u inostranstvu jer su kroz fudbal uspale da nađu neku bolji životni uslov za život ili da obezbede bolji standard. Rekli ste da su postojale predrasude čini mi se postoje i danas. Pa se kaže ako devojčica igra fudbal, iskrivit će noge,
Ajde malo da razbijemo te Pa predrasude. postoje predrasude kod mnogih ljudi, ali nisu one toliko izražene kao ranijih godina. Ja to dobro mogu, ja sada devojčice dolaze uz veliku podršku roditelja. Sad mama koja je bila najveći protivnik da je ćerka igra fudbal, dovede nju i traži od nas da učestvujemo. Svi su shvatili da je fudbal kao i ostali sportovi podjednako dobro i uspešno utiču na razvoj i fiziološki i biološki svakog deteta i to je bilo apsolutno sigurno su devojke i sve se vidi na terenu, vi vidite lepe devojke, vižljaste devojke koje lepo izgledaju, koje su apsolutno sasvim prave sportiskinje, sasvim pozitivan autoritet za to da vidi kako će sutra njihovo dete kad odrastu izgledati. Tako da mi imamo sada veći problem da kad dođu te talentovne devojčice da obezbedimo uslove da mogu da rade jer ih sve veće broju i to je nešto što je za nas vrlo dobro i što nas motiviše da imamo, mi sad imamo 4 selekcije, imamo znači prvi tim, imamo B tim, imamo mlađi tim, razvojnu grupu, sve se one takmiče, imamo najmlađu grupu princeza koje se također takmiče. Znači ima jedan veliki broj devojčica koje su obuhvaćene trenažnim procesom i veliki broj dobrih trenera i bivših fudbalerki koje su na fakultetu za fizičku kulturu su završile, profesori, čak i doktorante na fizičkoj kulturi koji rade sa tom decom vrlo kvalitetno i to je ono što u ovom trenutku govori o tome da će Mašinac i u narednom periodu sačuvati taj ugled jednog od najpopularnijih i najpoznatijih ženskih fudbalskih klubova u Evropi. A dokaz da to zaista i mislite što ste rekli je taj da je i vaša ćerka nasledila ljubav prema fudbalu od vas. Jeste. Ona je igrala 14 godina, nikad je ja nisam terao u tome. Ona je išla s nama, ne znam, najmanje mladosti na pripreme i onda su motivisala, bila je i članica prvog tima i reprezentativac i u svakom slučaju i ona je ostala sad u fudbalu, ona je generalni sekretar u klubu, ostala je tu verovatno motivisana ili zadojena tom ljubavlju prema klubu, prema Mašincu i prema ono sve stvari. I cela moja porodica je bila vezana za Mašinac i praktično ja sam ceo svoj život podredio razvoju tog kluba i očuvanju nekih njegovih vrednosti. Imali ste dosta ponuda da odete odavde, izabrali ste Niš, ostali ste u ovaj klub. Unazad nekoliko godina sada Grčki PAOK, ali kada ste pravili te izlete i tamo ste pravili uspešne rezultate. Pa da, ja sam još kao mladić 76. godine imao prvu ponudu da ostanem u Francuskoj, u Rojanu i da tamo upišem studije fizičke kulture i da tamo budem trener u ekipi i vlasnik tog kluba je bio vrlo moćan i bogat čovjek i mislim zaista sam ja imao sve uslove, ali sam bio motivisan time, ja sam postao selektor, kako će reprezentacija bez mene, kako će te stvari, uvijek sam bio vezan za taj nacionalni odnos i nisam verovatno u tom trenutku razmišljao kako danas mladi razmišljaju, kako bi možda ja da sam u njihovim godinama razmišljao. A onda su nastajali, godinama su postojali neki drugi uslovi. Ja sam bio na čelu ženskog fudbala u Jugoslaviji i onda ste vi imali obavezu da radite na njegovom razvoju. Nisu me interesovale druge stvari. Ja sam imao ponudu da budem selektor grčke reprezentacije kad je bila olimpijada 2004. godine. Imao sam posle toga još neke značajne ponude, ali sam eto pomagao. 2005-2006. godine sam otišao u PAOK i pomogao im da osvoje prvu titulu prvaka, pa su pobedili u kupu i pa su osvojili drugu titulu prvaka, pa sam ostavio dobrog trenera. Pa su me zvali posle 10-12 godina ponovo da kad su već bili u krizi da opet dođemo, opet smo napali prvo mesto i bili najuspešniji klub u Grčkoj. 22 utakmice, 22 pobede, gol razlika 109-2, fantastični rezultati. Ove godine sam ponovo zamoljen da im pomognem da posle ove situacije oko COVID-a i virusa, oni su isto bili u problemu, trebalo je napraviti tim za 2 nedelje, trebalo je odigrati brzo potezno prvenstvo i spremiti ekipu za Ligu šampiona. PAOK je institucija, zaista je PAOK veliki klub, uopšte u Grčkoj vrlo popularan, jedna velika armija navijača ga sledi tu. Ja sam se tamo osjećao prosto neverovatno kad odete, znate, mislim, jedna opšta simpatija prema tome. Ja 3. put u PAOK-u, 3. put ponovno titula prvaka, uspešno učešće u Ligi šampiona i mislim da sam zbog godine i zbog svega dovoljno dao i tamo i zamolio sam ih, oni su tražili ugovor na 3 godine, zamolio sam ih da ja
time završim tu misiju, da ću uvijek biti na raspolaganju kad treba da se posveti Mašincu, jer bih želeo da Mašinac posle više od 50 godina, pre svega nismo uspeli da obeležimo jubilej 50 godina postojanja i žao mi je što nije ni taj film napravljen, monografija završena, žao mi je što nismo uspeli da napravimo neku akademiju, sve to, ova situacija zdravstvena sprečila nas je, ali nikad nije kasno, mnogi igrači bivših generacija stalno pominju to treneru, pa vi ste nas zaboravili, pa šta je bilo, a zaista su mnogo dali i živjeli i radili u mnogo složenim uslovima za razliku od današnje generacije i onda ovaj stadion ima mnogo još obaveza da se na njemu završi i dok god mogu da funkcionišem i da radim, ja ću se boriti da to i ostvarim i ova podrška Tracy kompanije u Nišu, bugarske kompanije, njihovo generalno sponzorstvo, daje nam postice da možemo da radimo, da u narednom periodu očekujemo da će ipak neki naši planovi, neke naše ideje biti realizovane, da će Mašinac biti i konačno pravi evropski klub iz samog vrha Evrope, što je i zaslužio dosadašnjim angažovanjem i svim ovim vrednostima koji su postojali. Ta kriza koja je u novim prostorima bila, učinila je to da mi sad nismo u vrhu Evrope, ali mislim da će to vreme morati da dođe. O svim uspesima kluba, ali i o vašim ličnim uspesima, jer vi stojite iza cele te priče, govore ovi mnogobrojni pehari za koje nije bilo mesta na policama, pa ih vidimo svuda u klubu. Pa da, imate ih gotovo u celom objektu i zato smo mi i došli na ideju da napravimo muzej, tako da ćemo za nekoliko meseci formirati tu postavku muzeja, gde će svi ti trofeji, sve briljantne fotografije i uspomene iz minulih godina biti dostupne onima koji su zainteresovani da to vide, a da vam kažem, kad dođu devojke iz mnogih drugih klubova, oni prvo traže da vide naše trofeje, da vide šta smo to mi postizali i mi se uvek time i pohvalimo, ali nije to sistematizovano na pravi način. A vidjeli smo da to nisu ni neka bog da kako velika sredstva, samo je bitno entuzijazam i volja i hoćemo da se ovaj prostor nas pratu u službenim delu prostora kod nas ovde pretvorimo u muzej i da to bude ovekovečenost za buduće generacije. A koje su to najbitnije medalje, trofeji koje je Mašinac dobio Pa, u ovoj Mašinac je bio 24 puta prvak države, što je, mislim, apsolutni rekord koji će teško ko dostići još mnogo godina. Bio 15 puta pobednik kupa. Bio je nezvanični prvak Evrope kada nije bilo zvanične lige šampiona 89. Kad smo bili jaka, moćna Jugoslavija u francuskom Antonu. Pobedili smo u finalu francuskog prvaka, što je danas nezamislivo za takve odnose, jer Francuska je zaista velesila u ženskom fudbalu, za razliku od tog perioda kada smo mi bili vrlo moćni. Imamo 6 puta smo bili najuspešniji sportski kolektiv grada u anketi sportskih novinara, što je najveće priznanje grada. Dobili smo značajna priznanja Fudbalskog saveza Jugoslavije, Fudbalskog saveza Srbije, brojne priznanje i majsku nagradu Republike Srbije, ali najvažnije od svega svakako je da smo pre 2 godine dobili gradsku nagradu 11. januar, što povodom 50 godina postojanja, što nam je u svakom slučaju veoma drago priznanje, imajući jedna sredina, grad u kome smo nešto radili i stvarali na taj način, odajući nam priznanje, potvrđuje da ceni to što mi radimo. Koji je možda vama pehar najznačajniji? Pa najznačajnije ono iz Mentona kad smo osvojili nezvanično prvenstvo Evrope. Zaista je to bilo u jakoj konkurenciji, to je bilo mnogo moćna ekipa i ta ekipa i generacija 89. godine osvojila sve što je moglo da se osvoji. Da je tada bilo zvanično takmičenje i nečega i mislim da bi bilo još više trofeje, ali je ta generacija bila i prvak Jugoslavije u veoma jakoj konkurenciji sa Zagrebačkim Maksimirom, bila je pobednik kupa, igrale to finale sa Željezničarom iz Sarajeva, to su bile vrlo jake ekipe, oni su učinili okosnicu reprezentacije Jugoslavije. Ta ekipa je osvojila to u Francusku, imali smo nekoliko sjajnih turnira u Nemačkoj, u Italiji, uvijek smo bili prvi, najbolji i ta generacija je po meni daleko najjača. Ostavila je pečat svim ostalima u klubu i teško će je dostići imajući u vidu taj entuzijazam i jedinstvo koje su oni ispoljavali, gde novac nije bio u prvom planu, nego na velika ljubav prema fudbalu.
Da li ima neka utakmica koju pamtite možda po velikom broju golova ili neka koju ste jedva dobili? Pa da vam kažem, mnogo utakmica je bilo u opciji. Ja samo znam da kad je u pitanju reprezentacija, da je naš najveći uspeh bila pobjeda protiv Belgije. Svi su mislili da ćemo mi služiti za gol razliku u Beogradu. Igrali smo na stadionu Hajduka. I tad smo se plasirali u prvu kategoriju kvaliteta, što je za malu Srbiju sa 5 klubova bilo nezamislivo. I mi smo pobedili Belgiju 3:0 u Beogradu. To je bila jedna fantastična igra cele reprezentacije i to je nešto čega se ja najviše sećam. Jer dan pre toga je naš trener išao da špijunira njihove treninge i došao i kaže, ja ne znam šta da ti kažem, ja igračicama ne smijem da pričam. To je, kaže, fantastično, one igraju, šutiraju iz svih uglova, trče, gazema, mi, kaže, velesila su za nas. Ja sam bio miran kad sam saznao da je takva situacija i prenao sam igračicama jedan ogroman optimizam i rekao sam da mi možemo da dobijemo tu ekipu i da mi moramo tako da uđemo u igru i taj ulazak takav u utakmici je bio presudan s taktičkog aspekta i to smatram jednim od svojih najvećih uspeha. I ulazak u tu prvu kategoriju nikom nije odgovaralo u Fudbalskom savezu i sećam se da razgovarali su sa mnom što smo baš mi morali da uđemo među najbolje ekipe Evrope, da li mi tu možemo da opstanemo i opstali smo. Tako da je to bilo vrlo važan rezultat. Kad je u pitanju Mašinac, mnogo je važnih utakmica, ali su najveću draž imali utakmice sa Zagrebčankama. Tada je na Čairu bilo po 7, 8, 10 hiljada gledalaca i mi smo u tim utakmicama zaista prelomili ko je najbolji u zemlji, jer tu je bilo neko takmičenje. Da li je Niš centar ženskog fudbala ili je to Zagreb? I onda smo mi tada potvrdili da je Niš ipak izrastao u veliki centar, da je Niš najbolji, da je Niš iznad svih drugih vrednosti i ponosimo se jednim datumom koji nama bio bitan, da je prva utakmica ženskih fudbalskih ekipa ikad odigrana na ovim prostorima. Do sada, kakve istorijske podatke imamo, odigrana 2. aprila 1924. godine. To je daleko najstariji datum i gotovo se približava 100 godina od te prve utakmice kada mi praktično smatramo da je to bila i najveća afirmacija našeg ženskog fudbala u novim prostorima u Srbiji. I šta biste vi kao dugogodišnji sportski radnik, ne samo po godinama, nego imate i veliki uspeh, možda poručili svim ovim mlađim generacijama? Zašto da se okrenu sportu, zašto ženskom fudbalu ili bilo kom drugom nije bitno? Pa mislim da je vrlo važno da devojčice trebaju da se bave sportom i da je to moja osnovna poruka. Isto onako kao što se bavi dečaci, da on u sportu treba da vide pre svega potrebu za fiziološku nadgradnju i psihološku, pre svega svojih ličnih vrednosti životnih, da im to bude podsticaj za ostale stvari u životu, a što je najvažnije, mislim da je poruka da se baš opredele za fudbal, tada je fudbal zaista, ženski fudbal, budućnost fudbala u celini i da je zaista podrška UEFA i FIFA sad takva da će klubovima i uslovi koji se budu stvarali biti mnogo lakše za postojanje, za aktivnost, za realizaciju programskih aktivnosti. Znači, devojčice bez ikakvih predrasuda, bez ikakvog ustezanja, slobodno, ukoliko volite fudbal, dođite na fudbalsko igralište, Mašinac vam pruža sve uslove za iskazivanje vaše te ljubavi i vaših vrednosti i kvaliteta.